Mamma mia! Babica, poglej! Spremenila sem se v feferon! Bambina, dobila si norice! Dobila kaj? Norice! Poskrbeli bomo zate. Srčkana si. Rdeče pikice. Joj, srbi me tukaj. Zdaj smo vse enake! Mamma mia! Zdaj bom morala poskrbeti za vse tri. Prvo pravilo, ki si ga morate zapomniti, ne praskajte pikic. Ne bom se praskala, babica! Zdaj pa morate samo počivati. Bi bilo mogoče v redu, če zunaj počivam žogo? Takoj bom nazaj. Ta pikica je nova. Prigrizek za vas. Bambine, izgledate bolje. Kje je Sara? O, Sara. Vročino ima. Samo hotela sem se igrati, ampak sploh ni bilo zabavno. Še bolj me srbi. Nič hudega. Zdaj si se nekaj naučila in hitro boš dobro. Bolje sem. Se gremo lahko zdaj igrat, babica? Seveda, bambine, po počitku je čas za zabavo. Babica Nona, babica, kaj delaš? Buongiorno, Sara. Delam zelo posebno torto. To je prava družinska tradicija. Kaj pomeni tradicija, babica? Tudi jaz jo želim narediti. To je recept, ki se prenaša iz roda v rod. Prav, lepotički moji. Nadaljujmo s pripravo testa za torto. Najprej moka, dodamo samo malo in... Naj jaz, babica? Mamma mia! Oprosti. V redu je, Sara. Babica. Jaz. Takoj te bom dvignila, Duda. In zdaj, babica, lahko jaz razbijem jajca? Lahko dodam mleko? Počakaj malo, malce drugače izgledata. Kje so moja očala?
Ni jih več, babica? Ne skrbi, kasneje jih bom poiskala. Ta recept sem naredila že več kot 179-krat. Pomagali ti bomo, babica. In kaj naj zdaj dodamo? Jajca, to je res zelo težko. Pustite, da jaz. Ne, babica, bolivo! Sem zadela? Ja, ravno na mojo glavo. S skupnimi močmi bomo zmogle, me bolje vidimo. Potrebujemo 3 skodelice sladkega mleka. V redu, to je zelo enostavno. Jaz grem po sladkor. Zdaj sem jaz na vrsti. Naj dolijem še zadnjo skodelico mleka. Bambine, ne prepirajte se. Pustite, naj sama naredim to torto. O, boga babica, prav čisto nič ne vidi. Pomagajva ji namesto, da se prepirava. Babica, obljubimo, da bomo bolj pozorno poslušale tvoje navodila. Jaz pa obljubim, da vas bom učila tako, kot je mene moja babica. Spomnim se, kako je moja babica delala to torto. Babica, tvoja očala! Moja očala! Končno! Tako zelo ste lepe, moje vnukinje. Čestitke, punci, res sta se naučili. Od vseh 179 tort, ki sem jih spekla, je ta najbolj slastna. S našimi malimi očmi in babičino modrostjo smo spekle najboljšo torto do zdaj. Babica, bi lahko prespale v šotoru? Prosim, babica, zabavno se igrati tabornike. Prosim! No, prav, a bodite previdne. Ja! Uživajte, srčice moje male. Ja! No, pozno je že. Pojdimo počasi v šotor. Te je strah, Sara? In mene? Seveda ne.
Halo, Sara, pojdi pogledat. Ne grem, ti pojdi. Ne grem. Duda? Potem pojdimo vse skupaj. No, tukaj ni ničesar. Samo veja je. Pojdimo nazaj. Mogoče je pošast. Pojdimo raje domov. Kaj pa naše zabavno taborjenje? Moramo biti pogumne. Pogumna sem, ničesar se ne bojim. Poglejte! Samo veverica je bila. Jupi! Taborjenje je bilo zelo zabavno. In bile smo tudi zelo pogumne. Ja! Danes babica praznuje rojstni dan. Kupiti ji moramo prav posebno darilo. In kako bomo dobile denar? Tako da bomo prodajali limonado. Babica, igrati se gremo na vrt. V redu, bambine. Zabavajte se. Niti malo ni posumila. Nihče se ni spomnil, da imam rojstni dan. Imamo limonado! Hladno limonado! Halo? Hvala! Dva kovanca, prosim! V redu. Zdaj bom jaz kupila. Rada bi limonado. Koliko stane? Lahko plačam z barvicami? Zdaj sem na vrsti jaz! Rada bi 2 limonadi. Koliko stane? Stane 10. Takoj bom nazaj. Ta medvedek je vreden 10 kovancev.
Vse najboljše, babica! Zelo te imamo rade! Mamma mia! To je čudovito! Najlepše darilo, kar bi ga lahko dobila.